Dobrodošli u novi video. Danas igramo Brawl Stars sa mojim drugarima Jacka, Spartax. Spartax će prvo da se vas pozdravi. Hajde. Zdravo ljudi, ja sam vaš youtuber, znate mene, snimam za vas video i da, posle isto snimam video 3 igre odjednom. I sad Jacka. Dobrodošli ljudi u ovaj video. Ja sam Jacka, valjda me znate, i drugi video koji ću ja da objavim sada, posle nastavljamo FNAF. I ljudi, sad ćemo da igramo nastroje, game, odnosno ako hoćete knockout, hajde. Še knockout? Let's go. Ljudi, sad ćemo da igramo knockout. Čekamo, evo ga. Evo ljudi, samo Spartak se javlja da završi. Ljudi, oni su, Evo nas. evo ga, Jacka. I sad ćemo da čekamo za Spartaxa. Ćemo da čekamo da se nam. Vidi? Ljudi, i ovako, ja ima sad uzmem neku pravora. Spartax u Battlu. I ovako, čekat ćemo da se joina Spartax, pa ima da počnemo nekog gima da igramo. Čekamo Spartaxa da se joina, odnosno moj drug. I on sad otvara Star Drop, da mu vidimo šta će da dobije. Dobije Rare Star Drop, odnosno Bullshit Star Drop. Odnosno Legendary. Jo, obavezno lajkajte i subscribe-ajte se na ovaj moj video. I sad ćemo da počnemo, hajde. I ljudi, da vidimo kog će sad uzme Johnny. Prvi game, ljudi! Prvi game. Tako da, spremite se, lajkajte se, subscribe-ajte se na Klatijov kanal, zato što on mnogo dobre videe radi za vas. I na Spartax i na Jacka. Ako niste vidjeli Jacka igru FNAF, mrtva Piper. Ljudi, ubio sam već Piper. Sad je vaš posao da ubijete nekog. Molim vas kuma. Ko što vidite, ljudi, Spartax je umro nam Spartax. Ljudi, je li Jacka živ? Jeste, Jackica je mekica i živica. S kim se bije Jacka? Ok, ljudi, ubili smo i ovoga Anđela. Angelo. Evo ovako. Brati, imam bolji skin od tebe. To ljudi, bili smo. Prva pobjeda. Imamo sad round 2. I Denis već Da brate umreću. I Jacka je već iskoristio gadget. Što je malo bullshit. Je umrla ona? Nije, još je živa ljudi. Johnny, umrla se već. Iskoristio. Ljudi, ja sam mrtav. Ja sam bala. Denis je živa i budi živac. Ja i Jack smo pocepali. Man, you stupid asshole. Get the fuck out of my way. Ubijena. Tako da ljudi, subscribe-ajte se i lajkajte ovaj video što nam jako znači, što se trudimo da pravimo. Da ljudi, hoćemo da dođemo do 50 subscribera i poslije imamo live, odmah što stignemo live. I prva runda win, easy win, sad idemo drugu rundu. Moraš još 2 partije da pobedim. Ne, hajde. Da rešim. Thanks. Ljudi, video će da traje još 10 minuta, pošto... Ljudi, pup, Spike!
Ljudi, da ja snimam, meni bi iskreno trajalo 20 i nešto Ljudi. minuta. Napišite obavezno komentare koji video sutra hoćete da pravim. Znači, obavezno, to je bitno. Igre pobjede sve. No swearing. Isto. Malo meni nije easy s ovim spajkom. Isto je ova. Joja zuna. Evo me! To. Ubilo. Izvjeđa se. Ljudi, ko što vidite, Spike što ne umre. Lajkujte i subscribe-ujte. Morate da se lajkujete i subscribe-ujte na Kokin kanal, zato što ako ste ikad u životu pili vodu, morate da se lajkajte i subscribe-ujte. Oni Afrikanci, hell no! Ti si Johnny, živi si ti. Evo me sad. Ja ne smijem na njih. Ljudi, ja sam, kao što vidite, poginuo. Sad vidimo hoće li da klačuje. Hej, jo! Reši, Denis možda klačuje bin. Žeka je otišao u zonu. Gadget. Žeka. Žeka! A da Žeka, ma! Žeka, šta si to uradio? Hajde, ti Spartakse. Ljudi, Pups Pike me nervira. Mnogo je pokriveno. Kao što vidite ljudi, ja imam moj ulti. Mogu da ga iskoristim. Johnny možda dobije jedan clean snipe, a da pađe skače. Damir, ti uvek... Spartak se, ti uvek prvi umreš. Ali nešto nešto, pađe A skače. zašto sam opet ja sam ustao? To si ti, pa jel ti nikad ne napadaš nešto? Kao što si skočio mesto, pa taks. Nego si tamo neđe u površinu. I ovako ljudi, probat ćemo Brawl Ball jedan game. Idem, počnemo. Johnny će, Spartax će da uzme, recimo, prima za ovu mapu, što je Da ne mogu si... Spartak se mogu si u rajskim da uzmeš. samo. Ali ja ću gledati i to ispitanje. Ej, jao, ljudi! Ljudi, ovo je malo stupidno. Bibi me nervira, ljudi, Bibi na skoku žaki. Damir, Spartak se pojde sad chips, brate. Give me the bone. Da ga šta ćemo raditi deska. Ljudi, za sad ide bullshit. Nikad gore nismo bili. Come over here! Bitches! What? Za malo da ga dam. Are you serious? Ljudi, video će da traje 6 minuta. Ode! Sad je sve do Denisa. Žalua. Eto ko ljubim. Izgubili smo još jednu. Cringe smo. Ljudi, hoćete malo 1 na 1? Ajde. Vidim da hoćete. Idemo malo 1 na 1 dok možemo. Friendly battles. Ćemo da invajtamo Džeku iz Spartaksa. Evo ovako. Nemo da cringe-uješ. I danas ćemo da igramo
ovu mapu će da bude previše toksik. Ajde ljudi da počnemo u friendly battles. Let's go, ajde ljudi. Da ponovim, svaki dan obnavljujem novi video. Znači molim te subscribe-ajte. I na Jacka i na Spartax YouTube. Čekamo Jacku da klikne ready. Se 1v1 nam. Znači obavezno komentare ko vidi ovaj video da napiše koju igricu hoćete da igram u sljedeću. Djela do ovoga. Spartax je koji misli da je skin bolji. Evo ga Jacka gore, neđe se popeo. Ti čuješ što? I bodlje su bili Spartaxa. I'm over here, bro. You think there's no motherfucker? No swearing. I ljudi, video će da traje još malo, jer nemam toliko više vremena da igram. I molim vas, bacite me na ne na 1000, na 50 pratilaca i posle odmah obnavlju, i posle odmah stream. Ljudi, Jacka me sad zeznu kao kompir. Najviše nije. U ljudi, bio sam ga, pobedio sam prvi van vivani. I ovako, sad ćemo da počnemo drugi. Delite svi dole room skinove. Da ruma? Aha. A, imaš? Hvala. I sad ćemo da vidimo koga je uzeo. Jacka i Spartax. Ljudi, ako mi se sviđa ova pesma u Brawl Starsu, lajkujte. And this song is boring. Znači, ljudi, i ko lajka i subscribe se na moj kanal, ima da gledam sve subscribere i lajkove, dobit će nagradu da igra sa mnom, sa Spartaxom i sa Jackom. I ako hoćete da igrate s nama, ljudi, ako hoćete sutra da igramo novu igricu, su komentari, toliko iz. No! What are you talking? Aj, Get the fuck out. gdje se rekli? I ljudi, Jacka malo sveruje. I pobedio sam je u rundi sa mnogo hit pointseva. Ljudi, ovo će da bude kraj videa. Vidimo se u sljedećem videu sutra i čao.